tao. Naimbang nga orasyon gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya tintay drama dito YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Ngayon kami sagot kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Danica, umay ka. Dumagas tapay dita restaurant. Okay. Inta dumawat iti kwarta ni Papa. Tagpasyar ta madamdama. Apaman amalpas ti klase ta. Sika talaga. Naimbaglakit din. Tasan nga istrikto ni Papam. Anya asaan? Istrikto day jay. Ti kayat na. Balay pagadalan laang ti ayan ko. Ngamkit di saan anaimot. Naparabor ni Papa. Wen nga rod. Nadlaw ko day takan kwa na. Saan naimot? No nya tikid dawam. Itad na adagos kan ka. Siyempre, pat-pat ganak namin unay ti amat, Danica. Good morning, ma'am. Good morning. Ni Papa? Abay di opisina na, ma'am. Okay. Thanks. Umay ka, Danica. Okay. Ngap sikan sa latan ti sombra kita yan ni Papa. Mabainak magpakita. Anya ko matipagpainaw. Kat sigod mat ngong umay ka dito. Sika talaga. Umay ka kit din. Duwatang agpakita kin ni Papa. Tapno palubusan na magpasyal intong malam. Alaman laangan. Di kayo nagpakpakarabi, Rose, ha? Wan, Papa. Adtoy, war tayo adwadahita. Agyaman nak, Papa. Ilibre mo't ni Danica ay, ha? Wan, Papa. Areglado. Awan kayo marunan, katanya't orasan. Mala daw kayo niti klase, yo. Okay, let's go, Danica. Oh, mapan kami pa. Mapan kami pa, sir. Sige. Take care, ha? Dennis, honey. Johan, sumrak ka. Talaga sumrekak. Apaya di mo sungsungbatan ti cellphone mo. Pasensya kan, busy, ha? Kasta ka na yun ti bagbagam. Busy! Ho! No kasta. Nobya ni Papam day siya babae, Rose. Wan, friend. Apera day je anobya na. Kanayon da nga agapa. Anya? Kas jaydan manipod idipay. Agapa da, inton kwan, okay da man yan. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agapa da man yan. Hay, away bati da adwa. Jak korsonada ti ugali ni Nanay Joan, friend. Adayo ti ugali na itiday di mama. Nasapa ngamin anatay day di mama man niya. Wan nga rod, friend. Elementary akpay la idi. Ay, malagip ko mananday di mama. Kailiw ko lang kat nga rodan. Ay, sorry friend Impalagip ko mananday di mamam. Okay lang, Danica. No kasta, manipod na tay day di mamam. Italangan na kinobya ni Papam. One friend. Sa bagay, ubing pa'y ti amam. Nasurok lasing kwentana. One friend. Nasapad ang amin anagasawa iti day di mama. Ado nga rod ti agko na. Akas kamla agkabsat kin ni Papa. Ubing pa'y ngamin tilangana. Wen, mabalin na pa'y ti mga sawa no kayat na. Nga, jak kayat day di anana Joan nga agbalin nga stepmother ko. Jak kurso nada ti ugali na. Happy graduation, anak ko. Agyaman nak, Papa. Para ken ka ti balikit. Danica, agpadatan anakalpas iti panagadal na. When friend, Danica, iha. Congratulations, matkan ka. agyaman nak sir. Anya, sir? Tatakon nam kanya. Takas lagkabsat kayo ni ti anak ko. Agrambak tayo. Rambakan tayo ti panagraduaryon adwa. Oh,
Nangag mo, friend, ha? Agrambak tayo. Saan ka pa ilang agaw-awid ijay probinsyayo, ha? Ngam, anda ni tatang ko. Ikuyog munti amam, tapno maam-am mo mimat. Ay na, mababay na kanakaw. Pasigababak ng tisa nga iliyo, itigayem mau. Di ka agbabain, tatang. Urebak ng daros, saan da mata pobre. Nagsisingpet da. Oy, nayaday nyo ti mga nubing, ha? Diyak kayat nga da makitak awara iti swelo. Dali, madam. Dayjay siguro ti asawa ni Sardines. Saan, tatang? Nobyan na pailaeng. Saan da pa nagkasar? Kasta? Wen, tatang. Kasta day ta. Stricto talaga. Ay, kastay sumiti bumalayag. O, Dani ka, tumulong ka mat nga trabaho, ah. Ha? Wen, ma'am. Laglagi pa, nailibren ti blowout mo. Taginastusan ni Dennis. Tumulong ka mat kadagiti trabaho, ah. Saan agapo taad da dagiti babawnan kat senyorita kamutan. Wen, ma'am. Juan, anya ka kadi. Dani ka iya. Tata, mangan kayo pa'y. Di ka agbabain. Pasensya kay lakumahan. Ay, uwan, sir. Awadan yaban na. Juan, mapantay ti silid. Panawan da kayo pa'y. Kasta kakit di, ah. Kanayon nakapabainan. Tatang. Talaga gaya masabali ti ugali ti nobya na anak. Wen, iso abay-bayan tayon. Di tayon ikaskaso, tatang. Tatang, nakapasakit ti board exam. Ay nagsaya at ay nanakaw. Wen, tatang. Ay na, sapay ko mata makatrabaho akon iti mabiit. Ay nagyaman tayo ti Diyos sa nakaw. Ika gumakton ti makastrag iti trabaho, tatang. Sino di ka dua malalaki di kalman? Di ko nam, di ka nakita? Nakita ti panagkuyog yo. Kat apay, dakas ti makikuyog iti gayam. Gayam ko day chay, ni Lloyd. Apay nga ro da nag-holding hands kayo. Kat apay, dakas ayan no ag-holding hands dagiti ag-gayam, Dennis. Ha, Ha! Awan karbangam amang lapad kanyak iti kayat ko nga ramidan. Laglagi pam, asaan nak nga asawa. Haniya. Kwarta man kit di. Pangusaram, iti kwarta. Paglalakim? On nga. Ah! Atay ko. Nagalas ka ti kasta pa nagkit-kitam kanyakon. Ha! Sinaan kan tupay! Haniya. Ha! Amo ka! Mabuteng ka amang isina kanyak. Tasyak laeng tinailawan anangayat kan ka. Apay, tikonam, at dapay ayam mangayat itikaskan ka, laklakayan. Hoy, Dennis, kita umot tarupam ah. Tirupa taadua. Ha! Agkatawanan tang agpaiso, ngem adayo nga ubing tilangak ngem sika. Ado ti mangibagbaga akas laak lakano agtawan lang iti 30. Kwarta man kunak, tadagatangak. Awan kwartak. Ada nangaramahtak. Pasit langan, tinabati. Talaga karkaritin na ka. Sinaan ka man langan. Kitaak man no asino ti agsanoong. Di mo matla maitad ti kasapulak. Isong agsinatan. Makamuka, nukas ta ti pangedeng mo. Ay na, no ti konamkat at dapay lamang ayatkan ka. Pulos! Laklakayan kan! Iso ano siyak ti sika. Itad mo ti daw dawata ka kwarta. Tapnosan ka sinaan. Latingitek. Ngem awan maited ko. Nukasta, nag-break kayo kini Dennis, amiga. Wan, amiga. Ay. Siyak ti nang i-break. Ang amo, kadi namat lakabaulan ti panagsinami. Iso asigurado akamaten nakto day chay.
Ta siyempre, siyak lang tinailawan ang nakirelasyon kan kwa na. Ha! Kita umatiro pa na laklakayanan. Kansan payagwapo. Asino kumamat ti mailawan kan kwa na ngay. Ay, di mo maibagati kasta, amiga. Tadamat na kita'y pangit ang napig sa ti karismana. Depende yan sa diskarte. Ha? No adaman mailawan ang mga yatkan kwa na. Dagitay padak ababakat. Wano babakat paingam iti siya. Amiga. Naminano na di mawatak iti kwarta kan kwa na. Ngampulos nga awan inted na kanyak. Iso asinina ako na. Tawan matlat maghimulak kan kwa na. Oh, Rose, nakaawag ka mat. Danica, agaw-awis ni Papa. Sa dino. Ag nightlife tayo ka no. Ni, itaman pa'y. Problemado ni Papa. Iso akayat na ti makailiw-liwag. Ah, kasta ka di. Kat ti kayat na, datati ka doha na. Kat, TGF na ngay. Kadwa tayo kadimat. Saan? Nagapad ang arod. Daka mo, ngam nag-break dansan. Ha? Ag-ready ka na? Tamadamdama laang. Dagasandakan kin ni Papa, ha? Ala, kababain saman. Nagdal na ka man. Anya ka babain. Kasla barkada tan ni Papa niya. Gundawayan takit di Taison amis mo ti mga wis kada nga ag nightlife. Ay na, tapno mapadasan tamat friend. O sige, agsagana ka na. Bye! Bye! Papa, aguro talaga pa Unang inuman tayo. Rose, Huston, nabartag kayon ka ni Papam. Sandali ka. Ipapas na ti ag-enjoy. Hindi ka sama tag-enjoy. Hindi sama domininam. Nabartag kayon, friend. Senpai. Mabit lang ha. Anak mo nagsiyan. Ay, ala, anyay, di mo kabalan ti bagim. Maunawa ka. Ala, umay katalalayan ka, friend. Tulad na kita. Kotse, dami ka. Please. Kaya kung ka matulong. Sige, titulbog tilugan, adakan ni Papam. Papanan niyo to. Ay, ijikot siya sir. Makaturturog ka nun ni Rose. Why? Makatuturo ka pa. Di yun samat ka ba ulan, sir? Ay, ala, umay kayo. Alalayan kayo, adwa. Nagawin tayo. Saan, sir? Nabartag kayo. Di yung kabalan ti agmaneho. Iturog yung pailang di tilugan. Madamdama tayo nga agawid. Nawalawa ka talaga. Ups, Isatag ko pa ilay di abagam, Danica. Sorry. okay lang, sir. Payakas to'y matantiriknak. Kaslakit ti pimartak ti panagtibayok. Idinagsadag ni Sir Dennis iti abagak. Oh, jak maawatan tiriknak. Rose, mabalin ti umay? Oh, Danica, friend. Sumra ka. Naimbag man ta nakapasyar ka. Ni Papam, anda ka di? Adda iti silad na. Jak amo no anyat kukuin na. Nakaidan samot. Nagsweldo akon, friend. Siyak mo ti mangitreat ka da kayo ni Papam. Ha? Talaga? O sige, inak ibaga kin ni Papa, Danica. Sir Dennis, di ka matan uminom. Da kaya tintagbartag. Tapno damang bantay kada kayo ka ni Rose, Danica. Ha? Napilitan akla na ginom idi. Gapo iti sakit tinakam ko ni Joan. Papa! Danica! O may kayo, sana na. Ala, nabarta ka ni Rose, sir. Uy nga Rod. Ang mabalin ka di ako nawagan iti sir. Tata ko namlatan.
Sige, tata. Pakawanan na ko, Danica. Angam, jak makaid na. Aging nga jak maipod na tiriknakan ka. Agayatakan kan. Sorry. Sabay ko mata di nakagura. Amo nga awan tinamnamakan ka. Takas latatang nakon. Gapo talaklakaya nga amang ngamitisi ka. Ang magpudnuwak lata. Tadya kabalan nga ilimad ti pudno amarikriknak. Di ka madanagan. Ngamin, agpada ta iti marikrik na. Agpaiso, dane ka. Wen, ayayatan ka mat. Sigurado ka, Danica? Agayat ka kin ni Papa? Nga uray laklakay nga adayungan si ka? Wen, Rose. Ni papam ti nakakita kiti sapsapula kiti may sa alalaki. Naanos, man nakaawat, kan syempre, managayat. Nakitak ti kinadong muna. Nasyakla amay sa, kayat ko lang unay Ngam, amangan no saan akayat ni tatang mo ni Papa aparakan ka. Nasingpot ti amak, Rose. Suportado ka na yun kanyak. Basta muna apakaragsakak, friend. Kat, anyat plano yo kin ni Papa? Agkasar kamin iti mabiit. Joan, anya ka di manan ti sangsangitam. Basta kita ta, agsangit ka. Ay ayak lang amin ti bagik, amiga. Bumakot akon. Ngam awan matlaangan ti masarakak alalaki amang seryoso kanya. Apay akas tuhoy. Agpada ta, Ngamay, bakit tamat ngaminan? Asin ko mga ti mangayat kadata? Manmanumaten ti lalakay di ti lugar tayo. Tanat natay damatan. Nagrigat gayam ti awan kadkaduan, amiga. Sayang, jakla kuman sininsinaan idi ni Dennis. Aywan, kumusta nga ta ni Dennis? Ay, jakam mo. Awanan damag ko kankwana. Ngam planok ti agsublikan kwana. Iso mapanak ijay lugar da. Naimbag nga oras mo, Dennis. Joan, nakalagip ka matapi masyal. Sumrek ka. Agyamanak, Dennis. Agtugaw ka. Dani ka, sweetheart. Mangisaga na ka man iti merienda ta da bisita ta. One sweetheart. Apay sweetheart ti awag yu iti gayem ti anak mo, Dennis. Awan ka gaya may di kasarmi. Agasawa kami ka ni Danica. Anya, nukasta. Ay, kablaawan ka, Dennis. Oray at danidad mo, ubing kayam tinaasawam. Agyamanak, Joan. Pakawanan na kuma, no tinagtagibasit ka iti kalabas. Naimbag paikan ka, tanakasarak ka iti katakunay na mo iti biyag. Iso, timpa iti Diyos ni Danica kanyak, Joan. Gatsi ka, kumusta? Asino ti asawam ita? Kwa, awan. Sana kun nga agbayag, Dennis, adapay gayam papanak. Nagbiit kan? Agmerienda ka pa yan. Ay, isahanan. Agdardarasak ngamin. O sige, mapanakon. Agyaman aklaangan. Di kagsao iti pakasairan ti padam at tao. Tadi mamutigasat ti tunggal maysa iti masakbayan. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao.
Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.